вечер, шановные высокие гости, поважанное господарство. Сегодня Музей истории города Минска рады вітать вас усіх у мастацкой галереи Михаила Савицкого. Сегодня мы запросили вас на литературно-музычную вечерину, якая называется «Румынские сторонки». И зараз дозвольте для открытия этой вечерины передать слово чрезвычайному полномочному послу Румынии у Республике Беларусь спадару Виарелу Машану. Я не могу не означить две важные події, под знаками яких проходит сегодняшняя встреча. У Соколику, у Румынии и соседних с ее краинах традиционно означается мартишор. Уникальное, яркое и пригожее свято весны, свято обновления, тепла и кохания. С этой нагоды близким людям мы дарим червоно-белые бутоньерки, с якими звязано шмат легендов. Мы вельми рады, что у снежня минулого года по инициативе Румынии, Республики Молдова, Болгарии и былой Югославской Республики Македония свято Мартишор было включено у репрезентативный спис нематериальной культурной спадщины человечества под эгидой ЮНЕСКО. И мы упершиню означаем это свято в его новой важной якости. И, безумовно, самая важная подія, яку мы будем означать на протягу этого года, это стагоддзя об'єднання румынской нации в адзіную державу, по сутности, стагоддзя сучасной Румынии. 1 снежня 1918 года шляхом массового народного волевыявления у городе Алба-Юлия завершился историчный процесс об'єднання у одно целое территорий, населенных румынами. Этот процесс odpowiadał europejskiej tendencji об'єднання наций в незалежної держави, які odrazилися на пепелищі Першої Всесвітньої війни і краху імперії. Лічу, що символізм святкування 100-годового юбілею нашими країнами і народами – це додатковий стимул для поширення глибокого співпрацівництва у цьому році, у тим ліку у галині культури і історії. Жадаю всім учасникам сьогоднішньої зустрічі поспіхів, натхнення і весни. Дякую вам за увагу. А зараз якраз відбудеться ось значна подія, об якій сказав господар Віарел Машану, якраз таки підписання договору об співпрацівництві у галині культури поміж музеем Марка Шагала у Витебску и посольством Румынии. И я запрошаю свою коллегу, директора музея Марка Шагала у Витебску, спадарыню Ирину Сергеевну Воронову. Калиласка. И подарок амбассадор Калиласка. Можете пробежать, если хотите. Пробежать и Ну, а зараз наша черга. Музей історії города Мінська.
Вітаю вас. Літаратура ва ўсе часы выступала звучальным званом паміж народамі. І, раскрываючы асаблівасці менталітэту, загадкі душы, яна тлумачыць больш, чым сухія факты статыстыкі. Пераклад з мовы на мову – гэта пераклад з космасу на космас, пісаў філосаф Георгій Гаджаў. Натуральна, што найбольш яскрава асвятляюць космас зоркі першай велічыні. Гэта класікі нацыянальнай літаратуры. І без паламянага закліку Янкі Купалы «Людзьмі звацца», без пасаджанага Якубам Коласам ва ўрадлівую глебу збожжага раства і адкрытага для нас Максімам Богдановичам зачараванага царства беларусы, здаецца, былі зусім іншымі людзьмі. Таксама як і румыны не датрымалі чагосьці важнага, безнадзежных, паламяных радкоў романтыка Міхая Іменеску. Квінтэсенцыяй яго ідэй вяршыняй творчасці з'яўляецца паэма «Лучафер». Увогуле, Міха Іменеска называюць поўным выражэннем румынскай душы. Паэма «Лучафер» была перакладзена больш за 80 моў свету, і пераклад на беларускую мову – гэта таксама знакавая падзея. І зараз прагучаюць першыя уступныя раздзелы паэмы «Лучафер». Жила легендой лепших дзён, што коцяцца няспынна у родзе ведамым здавён прекрасная дзяўчына. Яна не чула словаў злых, у прыгажосці сіла, і быццам дзева між святых паходнію свяціла. Ды толькі мкнулася яна цярпенне невыносным, туды, дзе бачны ўглыб акна Лучафер скручу цёсных. Над морам цемраве прад ёй ён маяком зыходзіць, і процьму чорных караблёў нябачным шляхам водзіць. Дзяўчыне сніцца кожны дзень, і вось гарыць жаданне, а ён далёкіх светаў цень складае ёй прызнанне. Калі глядзіць ён на зямлю, дзяўчыны сон прарочы, пабачыць зорку дзён сваю, палагаднеюць вочы. Яго хвалю я кожны раз, як змрок вячэрні ляжа, і, пакідаючы палац, свой твар яна пакажа. І крок за крокам, всё хутчэй, ляціць в яе пакоі, і сеткі ледзяных агней сплятае за сабою. Калі яе разморыць сон да першае заранкі, то лашчыць промнем тварык ён, спявае калыханку. З люстэрка дзіўнай глыбіні святлом ён накрывае, і быццам зорныя агні каханы стан кранае. Яна з усмешкай шчасця сніць, ён у люстэрку б'ецца, ад нецярпення ўвесь дрыжыць і да яе імкнецца. Тады не цісне дзён цяжар, пяшчота калыхае: «О маёй ночы, гаспадар, прыйдзі з нябёс без краю! Лучафер жасны, ўніз кіруй, крані мяне ледь чутна, і мары зыркай размалюй, прыйдзі, пазбаў пакуты». І там, дзе ў моры бляскай скрыць, ужо роўняць задрыжэла, як сонца жару начы гарыць, ступае рыцар смела. Ён лёгка хваліст роз плячэй і ў вакно ўваходзіць, жазло ў руках гарыць ярчэй, чым зоркі ў карагодзе. Ды быццам з воску твар яго, жывыя толькі вочы. Спавіты дзіўнаю тугой, спыніўся сон дзявочы. Ці праўда сэрца паланіў у неабступным жалі мой бацька зорны небасхіл, а маці мора ўхваля. Каб мне цябе пабачыць тут, красой тваёй напіцца, парушыў я нябёс статут, змог з пены нарадзіцца. З табой, каханая моя, пакінем свет твой цесны. Я для цябе ляцеў здаля, дык будь маёй нявестай. Палацы дзіўным зажывём, пачуцце не завяне, і акіяна светлы дом тваім таксама стане. О, ты прыгожы, як у сне, ды толькі сын нябесны сціскае сэрца ў журбе, з табой няма мне месца, за мужа мне цябе не мець,
у гэтым зорным зянні. Жывая я, ты быццам смерць, у сэрцы шкадаванне. Наступная сторонка сустрэчы прадставіць творчасць румынскага скрыпача і кампазітара, нацыянальнага класіка, чыё імя носіць румынская філармонія Джорджа Енеску. Сегодня мне кажется вельмі сімвалічным, што мы сустракаемся напярэдадні і ў святкаванні. Напярэдадні святу і ў святкаванні. Па-першае, мы святкуем Марцішор. І вось той наш нумар сумесны, які я трымаю ў руках, ён мне нагадвае падснежнік. Падснежнік – гэта адзін з сімвалаў гэтага свята, пра якога складзена ў Румыніі шмат легендаў. І вось мне падаецца, яны вельмі падобныя. Таксама першая кветачка, якая прадвілася, і я спадзяюся на далейшы працяг нашага супрацоўніцтва, і што нашыя літаратурныя адносіны будуць квітнець. Потому что мы сапраўды представили зусім маленькую часточку з таго, што маглі прадставіць, і хацелі б і надалей знаёміць беларускіх чытачоў на беларускай мове з румынскай літаратурай. Ну, па-другое, мы будзем заўтра святкаваць сусветны дзень паэзіі, і вельмі сімвалічна, што румынскія вершы, румынская паэма сёння гучыць па-беларуску. Вось мы маем такі акцэнт сусветнасці. І хочацца падзякаваць спадару паслу, пасольству Румыніі, асабліва спадарыні Наді Машану за тую падтрымку, якую нам аказала пасольства, і толькі дзякуючы вам беларускія чытачы атрымалі вось гэтую магчымасць. Зараз мы прапануем вам пазнаёміцца з пачуццёвай прозай Ірчы Картэрэску. Чаму мы кахаем жанчын? Таму што ў іх ёсць грудзі са смочкамі, якія трачаць пад блузкай, калі ім холодна.
Потому что у них пухленькие, маленькие попки, твары с солодкими, як у дзяцей, рысамі, бо у іх сакавітыя вусны, дагледжаныя зубы і языкі, якіх не едзіся. Потому что яны не смярдзяць потам, а пот таным тытунём, і ў іх не выступае пот над верхняй губой. Потому что яны усміхаюцца ўсім малым дзецям. Потому что ідуць па вуліцы выпрастаныя, з узнятымі галовамі, подтягнутые и не реагуюсь на твой погляд, коли ты нібыта нейкі маньяк, мераеш іх знов до головы. Потому что яны з нечаканай адвагай перамагаюць усе нязручнасці іх деликатной анатомии. Потому что у ложку яны смелые и знаходлівыя не ад захаплення перверсии, а как показать, что яны тебя кахаюць. Потому что выконваюць усе нудные и дробные домашние работы, не выхваляючыся гэтым и не патрабуючы за гэта адабрэння. Потому что яны не читают часописы спорно и не проглядаюць адпаведныя сторонки у интернете. Потому что яны упрыгожваюцца усялякімі бліскучкамі, якія падбіраюць пад убор паводле складаных і незразумелых правілаў. Потому что падкрэсліваюць сваю прыгажосць, фарбуючы твары з увагай і засяроджанасцю натхнёнага мастака. Потому что маюць пунктик наконт худзізны джакаметі, потому что яны вырастаюць з дзяўчынак, потому что фарбуюць лакам пазногці на ногах, потому что играюць у шахматы, віст або пинг-понг, не думаючы пра тое, хто выйграе, потому что асцярожна ездзіць на дагледжаных аўтамабілях, чакаючы, што ты будзеш імі захапляцца, калі яны затрымліваюцца на чырвонае, а ты пераходзіш перад імі па зебры. Потому что у іх ёсць спосаб вырашэння праблем, ад якога ты губляеш розум. Потому что яны гавораць, я цябе кахаю якраз тады, калі кахаюць цябе крышачку меней, дзеля кампенсацыі. Потому что яны не мастурбуюць, потому что яны час ад часу маюць дробныя недамаганні, рэўматычныя болі, запоры, мазолі. І тады ты разумееш, што жанчына – гэта таксама чалавек. Такі ж чалавек, як і ты. Потому что яны пішуць надзвычай прыгожа, калекцыянуючы дробныя назіранні, деликатно выписываючы псіхалагічныя нюансы, альбо таксама брутальна і брудна, каб іх не заподозрылі ў фемінізме. Потому что яны незвычайныя чытачкі, для якіх ствараецца 3/4 паэзіі і прозы свету. Потому что Энджи Стонсу даводзіць іх да шаленства, потому что іх вабіць музыка Коэна, потому что яны вядуць тотальную і невытлумачальную вайну з тараканамі, потому что нават самая непадатливая бизнес-леди носіць трусики, укранальные клеточки и с коронками. Потому что гэта так дивно развешивать на балконном шнуры трусики своей жонки, вільготные мульбасики, черные, червоные и белые, одни шелковые, другие баваўняные, дзівячыся пры гэтым, наколькі мала яны закрываюць. Потому что у кино яны ніколі не ідуць пад душ перад актам кахання, але гэта толькі ў кино. Потому что ты з імі ніколі не дойдзеш да згоды ў пытанні прыгажосці іншай жанчыны або мужчыны. Потому что яны успрымаюць жыццё ўсур'ёз, бо, здаецца, сапраўды вераць у рэчаіснасць. Потому что іх сапраўды цікавіць, хто з кім звязаўся ў асяродку зорак тэлебачання, потому что яны памятаюць прозвішчы кінаакцёраў і кінаактрыс, нават не надта вядомых. Потому что эмбрыён, калі ён не спазнае уздзеяння мужчынскіх гармонаў, найчасцей развіваецца ў жанчыну. Потому что яны п'юць гадасці, такія як мартіні аранж, джин-тонік альбо ваніла коўк. Потому что яны не кладуць табе руку на задак, а калі гэта і здараецца, то толькі ў рэкламе. Потому что яны блондинки, брюнетки, рыжеволосые, сексуальные, теплые и полные удячности, бо кожны раз адчуваюць оргазм. Потому что калі оргазм не атрымалася, яны яго не імітуюць. Потому что самый цудоўны момант дня – гэта ранішняя кава, калі вы гадзіну хрумкаеце пячэнькі і плануеце дзень. Потому что яны жанчыны, а не мужчыны. Потому что з іх мы з'явіліся і да іх вяртаемся, а наш розум нястомна круціцца, нібы грувасткая планета, толькі вакол іх.
Добрый вечер, уважаемые сябры, уважаемый господин посол Ярел. Мне вельмі приємно удзельнічаць в этой вечарыне. Віншую всех со святом. И трошечки хотел бы распавесці про такой невеличкий цуд, який адбыўся со мной падчас роспісу царквы святых бессребников Космы и Дамьяна лишнего. Заставалось, так скажем, уже немного, когда были вырашены основные стены, основная композиция храма, заставалася сцена страшного суда. И вельмі была такая складана архитектурная ситуация, я звернувся, так скажем, до интернета, до книг. И сапраўды в Румынии великая спадщина византийского мастацтва. И когда я наткнулся на менавіта эту сцену страшного суда, это Воронец на Буковине находится. Меня просто заняло мову, потому что это сапраўды, то есть суд такого византийского мастацтва. Я тогда себе загадал, вот бы хоть раз убачить эту сцену, да, наяву, да. И раз в месяц литерально приходит запрошение от моего сябра з Чехии, який запрошає мене в Румынию на перший международный пленэр, посвященный Михаю Менеску. Он был в Баташанах, и там ладились две вандровки, как раз по Буковине, где мы наведали шмат, это Сучевица, Молдавинец, это монастыри, які будувалися Штефаном Тюрмар, это Штефан Великий. Ось великий король Румунії, який справді зробив шмат візантійського мистецтва і шмат дивної архітектури заховалося на сьогоднішній час. Тут не шмат фотографій, просто буде відеоряд з вандровки, де ми просто навідали різні місцини. Ось я трошечки вам розповідаю про эту виставу, яку зараз ви бачите. Так само вот эти всі твори, які ми бачимо, там натхняли нас, коли ми вандровали по цудовной и гостевной земле Румынии. Вельми ветливые люди, вельми гостевная земля, потому что вот для меня, насправді, Румыния была такая незнайомая, да? То есть у нас у Беларуси вельми мало про її говориться, вельми мало. Дякую сподарені Надії Мошану і Ярелу. От зараз іде така пропаганда, я думаю, для вас це вельми буде цікаво. І вот эти знайомства, вечерини, я кажу, що тут не хапає місця, я думаю, що треба поширати і ладити їх частей і в більш великих залах. Ось тут ми бачимо тут різні і стани природи, і національних. И вот и когда проводятся некие параллели, у нас вельми шмат подобного в национальных обычаях, в национальной культуре. И вот справді вот того, когда кашуля, это набыто именно вида из Румынии, да, это в национальном стиле. Тому я вот одел, как бы все так само побачили. Ну, я хотел бы еще раз всех повіншувати. Всем дякую за такий чудовний вечір. Дякую. Зараз мне хотелось бы прочитать вірш Діани Манолі, який називається «Леді у чеканні». Пот на лбі перетворяється у церковне вино, тяжкі кроплі стікають по скронях. Без концу скрик з інших місць і часов прибиває нас до подвоги твого офіса, повного паперових дровок і бруду. Розглядаєш моє тіло соромливим позірком. Цуд хлопчика, який випадково знайшов Софі з голими жінками. Коли я протираю твой лоб, моя пішота застає зняцанку, як подарунок дитяті, який ведає, що ён винуватий. Слово не початое, стогны не сконченное. У голос кричать мы не можем, только молчание выручит нас от королевской мовы. Покольники цукру з плантацій, яку я ніколи не бачу, розтворяються у нашій крові. Яны кипять. Ты распранаешь меня колом пекла, по одним за раз. Нібы откупляешь грехи усіх мужчин, які зробили у лоні в'язниці. Дякую за гэты момент і спокою тишині. Ты кажешь, і рука знизрає по моїх стёбах, імкнеться крижнуть мене у заповольном темпе переоснування релігій, переписування всесвітніх історій. Дякую. Атмосферу Румунії зараз нам допоможе відчути селянський танець Константина Дмитреску.
Наша творчая сустрэча паступова набліжаецца да завяршэння, і фінальным акордам стане адзін з самых часта выконваемых твораў румынскай музыкі — хора стаката кампазітара і скрыпача Грыгараша Дзініку. Менавіта яго Яша Хейфец называў самым вялікім скрыпачом, якога ён калі-небудзь чуў. Хора стаката першапачаткова напісана для скрыпкі і фартэпіяна, і ў нашай праграме мы пачуем яе ў пераложэнні для трубы і фартэпіяна. Дякую всім за присутнічення і на келих румунського вина запрошення. Дякую.